Malun sema si kita kebi sauna sombang kapia sumuna rata tahulun ding naung luliu kanal YouTube ya kabe berang sangnya. So rasa ini sok kapia kita dumarinya hanya tangu mau kung mangalamona kebi ene mahi kita masembau su kalio maneng. Terima kasih bagu kakenda gumawu mambeng mededalembo su pebawiyah kami. Dedalong lai bebantugang arengu suka nandung elong pebawiyah gagali ikau mau si kami. Su tempo mapia ini kami hinong sok kapia mebasa balong hengetangu. Alamate dengan kawasanu takadeake ngubalong hengetangu ini mang tatapo mangahak si kami mobiatu kapuluno. Tentanu dei kami kapapele samaroke makwa buah ikami sengkatau. Amin. Pangangimang kay katengade. Nirasa gak bobawasang buka Ibrani pasal 50 ayat humotong sarang ayat 42 ne kutumangunase su ayat humotong bawerane kira ini. Pangangimang mangalene kay tatialang managuang kalayaking matoga suapang leharapeng mangalene te kay pia karahe u apa sarung tawe i kasasiloy. Jamata ikakenda gumawu katengade tawe ketaeng iketa aro ikasilo luliu kakanoa bawera ku botonge ikatarima upendang orelai si pirangu taumata. Esok katengade ene memariu wo kebi ene. Tawe keteng apa ku ikasilo matang taumatan de pihak ketakeng memanda. Katengade ene kai tu taking daralengang taumata mangimang bo tempo sarang tempo. Hengetang mau soras ini melelahe ubekeng sasahiding pangangimang ku aramanu masuli ta ikatarima kamageng patiku tau mata mendasa ge tahuanane su pikirang madunia ku pia ketakenge. Batu upia kawasa ta ikasilo mata nandiadi dunia orelai patiku darahone. Habel, Henok, Abraham dingangi Sara nakapendang kereapa ruwata yamang na membingu alamate su pebawiyahi sire. Mawu nediandi alamate ene baugi sire ku isire masa sempit kebi ene dingangu pangangimang. Sara eweng kebi nariadi tuhu kawasa orelai tempo nitin nantung mawu ruwata sesane. Walingwene memamohe buka Ibrani nemohe u pelahara pekai mangalene ute pia karaheu apa sarung tawe ikasasiloy. Zamata ikakenda gumawu. Kere taung tamai na pago he. Dalalengangu pebawia he su taung buhui nilai aramanung tai katuradangu sipirang taumata ku pia ketakenge. Ikite begawue apa sarung mariadi suka nandung elo mededaliu ku gegati yang ikite. Ku maning kerene ikite mayaking ringangu pangangimang ku natumbu suka tengadu hengetani. Apa saru mariadi su elo mahika dentane tai katebari kite tai kasilo mata kai so kere ruwata yamang du dendingang orelai nengalamate patiku to mata mangimang su tempong tamai ruwata yamang lai nandiadi patiku tatape tu taking du dendingang dalem pangu pebawiyah kite su tempo ini. Ku pangumpaide pakas segade dianding mawurwata pangimang dingangu kagua unaung sarung matumbu su tempone diandine ipakagana pe su pebawiyah kite ku kerewi kite mangimang su mawurwata dingangu kagua unaung. Mahai kite makaliomaneng. Terima kasih bagu katengadu hengetangu seng nikaringhi kami. Mirumbak ko ikami maka pesempi dengan makoa kebi ene supebawiyahi kami. Mededorong tulumang bo ikau mawu mang tata pe dumendingang suka nandung dalempang ikami orelai supatiku menara kekuatan ikami. Amin. Sarang ini pengangendungang luliu pebawasang binohe susi abe kiwulai like subscribe orelai memahia susendinganeng dingangu makwa ene kita nengara bahagiang sumunara pelaha baru Injil dingangu YKB. Mawu tatapo mengalamat sikite supatiku munara kekuatan lai tetawa kaliang kite. Malun semaha.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.